namni Iskindiriin laala. Iskindiri ilma Finfinneeti. Dugdeebii isaa sanyii shiftummaa hin qabu. Garuu murteessuuf humna hin qabu. Iskindiri ilma Finfinneeti. Kanaaf saamtuu hin jaalatu. Garuu saamtuu irratti tarkaanfii hin fudhatu. Isaan tokko tokko qabsaa'ota fakkaatanii qabeenya kuufatu. Qabsoo faannoo mataa fi miila hin qabu. Abaa'oo yoo fudhatte hattuu fi saamtuu irratti tarkaanfii fudhata. Seera ittiin bulu qaba. Kan wayyaane duraan illee akkasuma. Garuu kan faannoo mataa fi miila hin qabu. Waa tokkollee hin qabu. Kan kana jedhe fiildi maarshaal Birhaanuu Juullat himee ቪዲዮ isaa walumaan haa dhageeffannu። ሰው እስክንድርን ነው የሚያየው። እስክንድር የአዲስ አበባ ልጅ ነው። እስክንድር የአዲስ አበባ ልጅ ነው። ሽፍታ ባክግራውንድ የለው፣ ግን ወደ እነሱ ነው የገባ። የመወሰን እንትንም የለው፣ የመወሰን የማስቆም ሊቀመንበር ነው ብዬ ነው። የሆነ ድርጅት የአንዱ ስብስብ መሪ ነው። ዝም ብሎ መረጃችሁ እንደዛ ነው። ሲምቦል አለ። ይሄ ምንድነው? ገጽታው የተገነባ ትንሽ ታዋቂነት ያለው ሰው ፊት አስቀምጠህ ከዛ መዝረፍ ነው። አሁን እርግጠኛ ነኝ የአዲስ አበባ ልጅ በመሆኑ ዘራፊ የሚወድ አይመስለኝም፣ ግን ዘራፊ ማስቆም አይችልም። አንዳንዶቹ ደግሞ በቃ ሲዘርፉ የፖለቲካ አመራር መስለው ታጋይ መስለው ሀብት ያካበቱ ያሉበት ነው። አሁን ይሄ ኃይል እውነት ለመናገር የትጥቅ ትግል ብዙ ጊዜ ተካሂዷል። ብዙ አገር ተካሂዷል። ብዙ ጊዜ ተካሂዷል። የአማራ ትግል ግን ቶታሊ እስካሁን ከምናውቀው ትግል የተለየ ነው። ለምሳሌ ኦኤልኤፍ ነበረ ድሮ። ኦኤልኤፍ ነበር የኦኤልኤፍ አመራር ዘራፊ፣ ያለ ትዕዛዝ የሚገድል እርምጃ ይወስዳል፣ ይገላል። ኮድ ኦፍ ዲሲፕሊን አለው። ህወሓት ድሮ እንደዛ ነበረው። ኦኤልኤፍ እንደዛ ነበረው። ይሄ ኃይል ግን ምንም የለው። እነዛ ወጥ አመራር አላቸው። ማዕከላዊነትን የጠበቀ ከላይ እስከታች የተዘረጋ መዋቅር አለ። አሁን ቅድም ያልኩ ነው እኮ ችግሩ። ከአብን ሰዎች መጡ፣ ከግንቦት ሰባት ሰዎች መጡ፣ ከባዕደን አንዳንዶቹ መጡ። ራሳቸውም አንድ አልሆኑ። ራሳቸው አንድ ሆኖ ድርጅት ፈጥረው የፖለቲካ ፎርስ ድርጅት ፈጥረው ቢሆን ኖሮ ከዛ በኋላ ወደ ትጥቅ ትግል ተሸጋግረው ቢሆን ኖሮ መልክ ይዝ ነበር። በዲሲፕሊን የሚመራ የገጠር ትጥቅ ትግል ያደርጉ ነበር። የገጠር ትጥቅ ትግል ማለት ማህበረሰቡን የራስ ማድረግ ማለት ነው። ማህበረሰቡን የራስ ሳታረግ የገጠር ትጥቅ ትግል ብለህ ገጠር መውጣት ሽፍታ ካልሆነ በስተቀር ትግል አይደለም። እና እነዛ አልተሰባሰቡ፣ ኃይል አልፈጠሩ፣ ምን አልፈጠሩ። የሆነ ቪዥን የራሳቸው ትርክት ለመፍጠር የፈለጉ ሰዎች ተሰባስበው ፕላን ቢ ቀርጸው፣ ፕላን ኤ ፕላን ቢ ቀርጸው ሰጧቸው። ከዛ እነሱም አመራር መሆን አልቻሉም። ግማሹ ሸሸ ወደ ውጭ ሀገር፣ ግማሹ ታሰረ፣ ግማሹ ደግሞ ወደ ጫካ ገባ። አመራር የለም። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ የተደራጀ የፖለቲካ አመራር እንኳን ባይኖር የተደራጀ የሚሊተሪ አደረጃጀት ያስፈልጋል። ለምሳሌ እንደማን ነው እንደ ቲዲኤፍ ያስፈልጋል። ቲዲኤፍ ራሱ ተቸግሮ ነበር። Wanti barraa'ee dhugaadha. Warra guyyaa tokkollee rasaasa dhukaasee hin beeknetu Ameerikaa taa'ee rasaasa dhukaasisa. Warri guyyaa tokkollee beelahee hin beeknetu achi taa'ee uummata beelessa. Naamaatii fi ijoolleen isaas hin jirretu ibidda qabsi. Warri alaa maraatu kun biyya hin beeku. Kun taaksii hojjeta, kun paarkingii hojjeta. Daaspooraan parsantiin 90 biyya hin beeku. Warri poolitikanyaa jedhamu kun biyya hin beeku. Keessummaa Dr. Abiy bira haa dhaabbannu, wal ajjeesuu haa dhiifnu jecha obbo Abbaa Duulaa Gammadaati. ቪዲዮ ታያኑ ሀረገ ይፈኑ
kan katabames dhugaadha. Dubbiin akkamitti dhufe eessa ga'e har'oo maalirra jira dhugaa kataba. Dhugaan kun dhaloonni irraa barata. Dhugaan akka baddu tan godhu warra haaraa dhufaa jiru miti. Warra umriidhaan har'aas jirrutu dhugaan akka baddu godha. Warra guyyaa takka rasaasa dhukaasee hin beeknetu Ameerikaa ta'ee rasaasa dhukaasisa. Warra guyyaa takka beela hin beeknetu achi taa'ee uummata beelatti galcha. Warra guyyaa takka miilan biyya kana keessa hin deemnetu abidda biyya kanatti qabsiisa. Abiddoo qabatu maal akka ta'u hin beeku. Ijoolleen isaas hin jirtu. Maatiin isaas hin jiru. Warri achi maraatu kun taaksii oofaa, kun paarkingii hojjetaa, kun maal hojjetaa jetti. Biyyan beeku. Ani daaspooraa hamma danda'utti mari'achiisatan jira. 90% biyyan beeku. Biyya dun beekin maraata. Poolitikanyaa namni jedhamu kun immoo biyyan beeku. Warri nu abaaru kunis biyyan beeku. Kanaaf abaarsa cinaatti dhiisnu jaalala biyya keenyaaf haa kenninu. Har'a gaggeessonni biltsiginnaa Dr. Abiyyiin gaggeeffamu hundumtuu wanna hojjetan biraa dhaabbannu yaa deeggarru yaa cimsinu wanni achi hiikamuu qaba. Rakkootu jireen immoo karaa nagaatiif karaa nagaa duwwaadhaan yaa sirreessu. Amma achi duuti nu keessaa hafu. Amma achi ol balleessu nu keessaa hafu. Ammaan booda nagaa taabaan. Tanan jedhu kan